Jonjore moko chako wang'o kendo od thieth ma Betty Dispensary mayudore e tong' mar kaunti ma Meru kod Tharaka. Maendi en monj mar ariyo ma omonj godo kar thiethno, kata odoko ni piny owacho nosebedo ka golo siem mager mag rwakruok gi jonjore ma wang'o od thieth kanyo. Jodak ma kono wacho ni monjno notimore otieno ma piny oru godo kawuono. Monjno timore kinde ma ikruok ne dhi nyime ne yawo ostandno kendo bang' ka monj ma nyocha otimore ma otelo. Ywaruok e kind oganda manie tong' mar Meru gi Tharaka emosekelo liet kuom kinde malach. Kila mtu hata ukitoka Mombasa, ukitoka Kisumu, ukitoka Uganda, utaingia hospitali. Kwa nini wanakuja hapa kuangamia hospitali na hospitali na mtu yoyote? Wakati wa wale watu waliuawa, hakuna watu walisikwa. Wakati wa nyumba ya Sausibu ilisomwa, hakuna hata mmoja aliyosikwa. Wakati hospitali iliharibiwa na ofisi ikaharibiwa, hata wakati huo hakuna mmoja imesomwa. Kwa hivyo tunaambiwa tu tuweke amani. Hakuna amani tena, sisi tumesoka na amani. Tumeomba security lakini tunaindiwa lakini haifiki. Hakuna wakati imewahi fika. Hii hapa ni ofisi ya assistant chief ilikuwa inajengwa hapa, wamekuja wamemomboa. Hospitali wameshoma. Sasa haya maneno tutaendelea nayo mpaka lini? Pengine kutoka hapo sasa wataanza kubomoa makanisa na hata shule.